Hayırlı kеш, hürmetli tamашaçılar, hayırlı kеш dostlar, selam barığızga da. Менә мин үземнең туган көнемне 65 яшьлек юбилеемны сезнең белән яшьләрчә менә онлайн форматта үткәрергә булдым. Менә әйтегез әле, кайсы артистның үзенең 65 яшьлек юбилеен онлайн форматта үткәргәне бар? Юк. Ара, монда нәрсәдер җитми бит. Кунаклар җитми икән. Кунаклар. Илгиз кирип килә. Илгиз безнең молодец, ул һәр вакыт беренче булып репетиция килә, концертлар. Ой, мактаба инде. Туган көнеңнәр сәбәбе. Хәлләрең ничек? Бер кие. Исәнбез безнең кадерле тамашачыларыбыз, исәннәрмесез, хәлләрегез ничек? Безнеке Аллага шөкер. Менә без инде бүген бик затлы ресторанда утырга тиешик. Тик Рөстәм абыйның QR-коды булмау сәбәпле офиста җыелырга булдык. Шулай бит Рөстәм абый, кайчан ясатасың? Ну, менә 6-сына кадәр рөхсәт бар бит. 3-сендә минем икенчесе. Ярар. Тәкъдим бөтенесе тәртиптә. Рөстәм абый, мин бит әле үзем генә килмәдем. Мин музыкантлар белән килдем. Китәннән. Мәскәүдәнме? Юк инде, Казаннан үзебезнекеләр. Özümüzdekiler. Rahmat. Рамил Асхадуллин һәм Ринат Гәрәй. Менә бу саат ни нәрсәдер җитмәгән кебек, әйе Рөстәм абый? Җитми, җатып кунаклар. Беләсеңме нәрсә җитми? Нәрсә? Кызлар җитми. Инде кызлар син. Юк инде, үзебезнең эстрада театрыбызның кызлары җитми дип, син нәрсә уйлыйсың? Алар менә. Менә бит үзләре дә килеп керәләр. İsənlərmisiniz dostlar, xeyirli kеш, hürmetli Munşa Taşı Teatrın yaratıp qaravşı tamaşaçılarımız, İsənlərmisiniz, xəlləriniz nişik? Xeyirli kеш, hürmetli yubilərimiz, Rüstəm Qızğınçınski. Bugünkü tuğan günün yubileyim bilen şın көңлебездән kutlayız. Сиңа әлбәттә bu yaşında en mühimi tazalık, uzun ömür, gaile бәхете, оныклар рәхәте һәм әлбәттә зур иҗади уңышлар телибез. Менә Айгел туташ белән бүләк алып килдек. Аста калдык, күтәреп, үстереп менә алмадык. Алып китмәсләр моны. Юк, хәзер алып киләбез, ярыймы? Хәзер алып киләбез. Бик зур рәхмәт. Әйдә, утырыгыз, хөрмәтле кунаклар. Нәрсәдер, тагын нәрсәдер җитми, бунда кемдер җитми? Hayırlı kеш, kadirli dostlar, hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Hürmetli tamaşaçılar, benim en yakın dostum, Tataristan'ın Atqazan artisti İskender Mutiqullah. Dostum, Rüstəm, min bit sinin bu yaşta kibitke çıkarga yaramaydı geç, jubileyin bile kutlap. Prema jürtümüne, patyüstümüne bir maşina azık tülüp Kıları tiyap kilgen. Oy rahmat, Allah kalık. Oy rahmat. Asini de yok iken. Küttüm de. Sen algan ayberlerin de men özüme yüge boşatıp kaldırdım paka. Buna men svitafor kibitinden kırma aldım. Şu ayberler. Buna mammi jaratasın parabıday. Bunda solnışka. Men tüy almadım. Çünkü konsertler çok kısa da akşam olmadı. Min aytamanın pensiyesi yaxşı çığa, özü tülye alağıl dedim. Bundan siz әзірләгән икән бит инде. Yok, ансы кунакларга яма. Мен кунак түгел, менә пока. Сен пока утырып тор айда, утырып тор. Жарар. Менә шулайрак. Директор келмәде бит, шеф. Шуның өчен бер нәрсә диешле түгел. Аңладыңмы? Ана бит үзе килә. Микрофонны итеп бирим әле үзенә. Selam dostlar, selam. Selam bizning qarovchi, bizning yaratgan tomoshachilarimiz, bizga podpisatsiya etgan bizning podpisчикларыбыз barıqsa selam. Ham endi benim eng ishonchli, eng yaqin do'stim Jiznining tug'an kuni. Jizni, bu shajaklar senga. Rahmat. Bayram bilan. Bek zo'r rahmat. Yok, cemaat barысы da orunda bakay, bütünümüz orunda. Nerede Allah'a tapşır başladık. Hayırlı kеш. Assalamu alaykum, ulu hürmetke layıqlı. Munşa Taşı Estrada Teatrının yaratuşu, bizim bilen bir dulğunda buluşu, ulu hürmetke layıqlı, hürmetli tamaşaçılarımız. Hayırlı kеш, Insta Dünya. Endi dostlar, köpləriniz bilgənşə, bizdə bugün gajayib zor bayram.
Рүстәм Рахманкул Кызганчинскийның Татарстанның атказанган артистының бүген зур бәйрәме 65 яшьлек юбилей кичәсенә җыелдык. Инде сез безнең белән берлектә без менә онлайн форматта шушы матур табын артларында бәйрәмне алып барсак, сез безнең белән бергә зәңгәр экранлы телефон артларыннан безне күзәтеп бара аласыз. Ә без шушы матур мәҗлесебезне башлыйбыз. Менә шушы башлыйбыз дигән сүзне көтеп торам инде мин. Мин әйтәм, бу бутылка Эй! чыгашырга. Микрофон ol İskender ay, mikrofon. Утыр инде, утыр. Отурларны алып куярга инде. Yok, болар. Sok salda eş. Rüstem ay, qarап торам, сиңа инде зур бүләкләр дә бүләк иткәннәр. Нәрсә бу? Yok, bu бүләк миңа түгел, bu миннән бүләк. Ничек инде аңламадык. Менә бу тортма эчендә әйбер ятаймы? Кемдә кем? Менә шул әйбернең нәрсә икәнен белә, шәхсән миннән бүләк. Син бүләк итәсең. Әйе. Үзеңнең туган көндә үзең бүләк итәсең. Була. Инде хөрмәтле тамашачылар, белгәнегезчә, безнең Рөстәм абый сезгә дип махсус бүләк әзерләп куйган. Инде комментарийларга шушы яшик ишендә нинди бүләк ята микән? Барсында язып барыгыз әле, ә без ахырдан Рөстәм абый әйткәч, җиңүчене билгеләрбез. Инде матур бәйрәмебезне башлап җибәрдек, ә хәзер сүзне биреп китәсебез килә. Театрыбызның җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Гамил Асадуллага. Hürmetli dostlar, hürmetli kollegalar, hürmetli bizning qarovchilar. Bugun bizning teatrda zo'r bayram. Mana men hozir 41 yil bu kishi bilan ingayin hali necha yillar umr bo'yi birga turdik. Gostinitsalarda Zoe Palni bilan xotini bilan azrak turgandir shen menim bilan. Chunki ishdan balaqayim, ishdan slesar bo'lib ishli, voditel bo'lib ishli, ishdan qochishli, premium xodim bizga o'tirib keta konsertga Oyta da irtə bilə tağışqa çıxıb kitə. Rüstəm Toğan, mənə neçə yıllar birgə xizmət etib, sen bir qaşanda meni жетекçi olaraq da, dost olaraq da, bunca taşında bir qaşan ağır halda qaldırmadın. Men şuna süynəm, çünki sen imanlı, namuslu kişi. Sena şanırğa bola. Şuna görə benim üçün şəxsən bu zor beyram. Biz birgə yürgəndə bir qızıq hallar buldu. Çünki biz 15 yıllap avtobusga intikib yaşadık. Allah'a şükür şəhərimizin hocaları şəxsən İlsur Aysevich Metçin bizə mer olub kelgəç bunda Bışok degen maşına verdi avtobus. Eng birinci Bışokka jizni oturdu, şoför olub. Ondan da rahat нәрсә юк. Sıyabız бар bizdə, kiyimlər şunda elib qoyabız. Jizni rulda organ bulsa da, ne bulsa da bir qoşanda avariya situasiya sozavat etmedi. Bir zaman dostlar көбейінді. Bulşallar ya birisinde bizim Şista'da bir yakın dostumuz var Eskat. Selam kısaca Eskat sana Gülüye bile ikizge. Bir zaman koyup kilemiz koyandır Kozan'dan yolda Eskat otura. Üstel kurgan premi asfalt. Ahotlu üstel. Bizim kötü otura. Geldik de indi. No, bizim birazcık indi İskender. Biz bulgan yerde vakit tez uzayımı. Şoförümüz gün kütübet. Ol bunda yerlerden civar mıyız gün kütüp tura. Gileyde yigitler koytu indi. Eyde jigitler qo'ytigan bu hamar jararingda yechirsan hali ertaga chiqlarsың tikilay bo'lay. Motorsiq har ko'p bir vaqt o'tgandan so'ng Qozondan qo'yib kelamiz ishov. Iskandar rulda biz buning bilan rulda tugul. Nu asxatga kirgash indanda silanmaysan chiqmaysan. Silanamiz har bu bas bu ishni sita boshla. Eyda qo'ytig'ingda. Rustam ayta. Taga vaqtda menim mazgana shag'ani o'tiray qoladilar. Bo'lay turib. Bular kibitlashdilar. Meni de ortalıklı kişi bularga bek sevindim. Şuna göre dostlar. Şınap tağın zor bayram. 65 yaş. Şanıp olmayı toğan. Biz seni ortadan kovabız indi. İskender şulay bit. Biz seni kovub jeterbiz. Sen bizni kovub jete almazsın. Şulay turmuş, şulay kuylangan indi. Sen mena şuşu ömründe ağaç oturttun, balalar üstürdün, havanoklar üstüresin, yurt saldın, şulay bit. En mühimi sen kurallarını butamadın. Balalar balta bile yasalmagan, bütün şeyler normalli mi? Ağaçını kürek bile oturtkan. Men sana en birinci rahmat aytам. Tamaşaçılarımız iseminden de sen halkımızın yaratkan artisti, nindedir menenjiktir üzüne singen sen halkını. Sen şunun arasında. O bütün bizge de kağılayındı. Bizde uğramga çıkkaş, mena birisi aytkani var. Qaral Gamil sen gil bizde yaşagan şekilli deydi. Şuna göre bizim her birimizin halk yarattı. Sen bigerek de mena özünün
Türlü rulların bilen Mahfur, kalgan rullerde de Babay, Ebi birisi de kalmadı. Şuna göre icadi yumuşlar sana, hele birge işler biz Allah verse, hele biz kart tügül, hele tişler de iyisen şulay bit. Bizden zaman şulay, hele bir bize de pratiz yok. Şuna göre selametlik sana, tigiz goyle, bana bu unuklarını görüp rahatlan şu tuylarında birge oturgasın. Toyak bilen bolsa da keylerimiz. Bizning arada şunday söyleşu var. Biz her vakit anı bilen jizni deb jiriyoruz. Şuna göre jizni sana tağ bir mertebe yubileyin bilen birge bolayık, dost bolayık. Kılıp yaşayık. Rüstem Rahmatov. Şimdi tuğan gün bulaksız bulmay. Bu Covid gelip şu bir eşekkey bir buldu indi. Şuna göre magazinlerden ellerseler alıp bulmadı. No, magazinden maşinadan kalan nerse tiliysin barsın da alıp bula. Olay mı? Jarmalarga jitedir. Ya, olacak. Rahmat. Konvert tabela, gözün alırsın toğan, nerse tiliysin. Jitmese süteriz. Şuna göre beyran bilen, Murat. Rahmat. Dırlapta görsettin kabile. Mene suya sorar koyu aldım bilginiz. Cemaat beni bir koşunda jırlatmalar. Tomağın kırlagan tikiley bulay. Bir pripifim bulsa jırlaymalı. Hadi abimdi. Haydagız. Garmonumda min oynayman, kim şulay oynay bile. Lakin mene tuğan günler yılga bir güne. Lakin mene 65'ler ömürge bir güne. Marur avra. Rahmat. Endi hurmatli do'stlar, Yara bana upkelettin ayya. Amin Abdulloh, bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat aytilgan ezgi motor tilaklaringiz uchun. Endi hozir Rustam obining yoqin do'sti, ingayin ko'krakka ko'krak qo'yib, umr bo'yi birga ishlagan, do'st bo'lgan yoqin do'stidan so'zni berib ketasiz kelar. Bizning yaratgan, sizdan yaratgan artistingiz, Tataristondan ot qozongan artisti Iskandar Motig'ulloh. No, Bek zo'r rahmat. Rustam tuğan, şunnatta nigine aytitsam da söz bilen gine bu mecliste bu kısa gına vakitte jetkirip bitirip bulmaz. Senin bilen 35 yıl yaşlık ömürler ötüp ketken. Bir de okuymayayım. Çünkü min bana 41 yıl tiyatroga. Şuşulardan, Kamil'den, ondan, Şemsi Zakirish'ten, merhum Kamil abi var ya, Salih abi merhumlar bana her vakitte iskalam. Çünkü üzerine okutçularını her vakitte iskalara gerek. Min rahmet. Çünkü nindigine obrazlardan, nindigine rollerde oynasak da biz senin bile 35 yıl içinde mene senin bilemin. Şol hatta rahat buldu. Anı her vakitte da tamaşaçılarga jetkire bildik. Mene benim bir dostum gileyte turgany. Nişe bol Rüstem abi sahnede isriklerini oynadı. Mene meyten bir tapkır keleli. Şınnap da bir 20 yılga bir tapkır keldi de sahneden isrikni oynaganını Rüstemni көргәч işiwin нык kıymetdi. Mene şuna göre dostum bek zor rahmet. Dağı mene Gamil Tuğan barısında aytып ötті. Qabatlap turmayım. Bir spektakl bizning Muncha taşı degan spektaklni ko'pgina tomoshachilarimiz xatirlay turgandir endi. 90-cı yıllarda eng birinchi biz ana qo'ydik, 2 tapkır qo'ydik şulay Rüstem Tuğan. Ol anda mening malay bo'lib o'ynadi. Etiyasında da. Etiyasında. Iya, spektaklda. Spektakl oldu. Iya, genialniy spektakl ol. Mening xotinim Rozaliya Zixanchiniye, Kamil abi marhum oynadanda. Anda shunday bir moment bor edi. Mana maktabga hozirlaymiz. Men Slesar Luqman Rozaliya shul xalli komandovitda ko'pta sanab chiq, tigi sanab chiq, mana sanab chiq. Ul meni aytatira, qiynitira. Shul xalli qo'rqqan men. Shundan so'ng Batinkasını apşık digeç bir singen apşıkıp kilem. Yetem ikisini de apşıkayım mı? Şundan sonra tağı jara başladı. Burundan neler jutkan gitmediğinden de. Jarı bu kutkarıp kaldı. Benim mundi motor burunlarını bütün kurmaydı diyoruz. Mana şol kadar rulga kirip Rozaliya hanımның oynatırgan şaklarıydı. Rüstem Tuğan, şınnatta sen biteli ikinci yağın bek tertipli. Sen mine üyden çıkıp gitkeş. Şotka vaqtında uyuna qayta turgan kishi. Ayy, sahnada nindi rollar boshqarsak da, shunday bir liniyaga solib, o'ynay bila turgan kishi. Tag'i bir tapqir salomatlik, shin ko'ngildan g'ururlanam. Ko'pmi yillar sening bilan sahnada birga bosib turibman. Zoya xonim bilan tag'i da sizga salomatlik,
шушындай бүтін меңлеген тамашашыларны қуандырып ешерге етсін. Инде өзім жыршы болмасам да, әр вақытта жүрегіме, көңіліме әр вақытта бір жыр келе, яратқан жырым Өмір Заяш кейі шуны бір куплетні сиңа бик шын көңілден жырлады. Рахмет топтым. Yok mine yaşar idim özak mine kilemey olay bolasım yok mine ulmesidim Ömer Zayak bek Ömer Zayak bek maya yok amine ulmeseydim Ömer Zayak bek Ömer Zaya kebek maya Beyram bilen sağlıkka tuyup yaşa. Kış alkışlar. Rüstem Rahmangul Kızganşinski. Рүстем абый, мында сезне тамашачыларыбыз бик күпләр котлыйлар. Сезгә исәнлек, саулык. Мында бик күп шундый теләкләр, һәрберсендә укып бетереп булмай. Ижау якларыннан мында язалар һәм конкурс буенча кызыклы җаваплар бар. Торт, чалбар, мунчала, маска, чәкчәк, трико сезнең танылган. Тагын язалар. Һәм мында язалар сезгә берсе дә 65 яшь бирмәй. Сезгә бүтінсі язалар бик еш күрінәсіз дейіп, тағын язылармында пенсия ақшасы деп коробкада жауапына, тағын жыр китабы һәм башқа. Дұрыс жауап бар ма әліге? Әліге жоқ. Давам етті, жауапларығызны язығыз. Язығыз. Міне шыннан да қара, көп мәтіләклер Мәскәулерден хәтлі құтлап язаларсың, Рүстем абай. Мәскәуден де бар міне? Шиғыр юллары білән ие. Мәскәуден. Илгиз, міне сен нәрсе деп ойлайсың мекен онда? Bu tort maşında mı? İyi. Bilmeyeyim. Ne diyerek fikirler? İskender Akşamında jigitler. Benim burun nitmeyi. Senin ol burun haman akşadan başka bir risse bilmeyin. akşamı ne? Şunta da. Şimdi akşam olsun da koyan. Pensiya akşasını ne biteli svetoforga kirip tırat etip çıkkan. Точно men bilem. Bunun içinde kımız. Kımız? İyi. Şimdi kımız. Есіңізден бір жылны Башқұртстанда гастролер білен жүрдік, аннасын Башқұртстаннан гастролер қайттық та, и Мәскеуге де кеттік. Мәскеуге концертпен кеттік әйе. Шолай Мәскеуге кеттік, ДК-ға кіріп орнашты, гримеркаға сәхне нәзірлеп жүрей. Біз бір вақыт бабақ келген тоғыш естілді. Мәскеу ортасында бетінді. Біз теңінде нәрсе болды. Әкірсек гримеркаға, Рүстем абай Башқұртстанда қымыз алған, һәм Мәскеуге келген стеге eşip koynap bir vakitini şartladı. İske düştü bir tane aldım da. Meyten bunlar içmesin. Özümün sumkaga yaşarıp koydum. Meyten özüm bana kımız yaratadır yemin. Sumkada şortlagan. Yani Anasın bir tapış ki buzdu bayttım. Batiki şup şeyi. Şıdarlık tukulu yanında. Şıdarlık kına tül, 3 gün stiralni maşinan canım çıktı bir juva. Etme. Ol kıyım sumka tolu. Kamaz mı şimdi? Yok kımız tukulu. Kımız tukulu. Korkup oturup bular. Mene ilgisinde cevabı dürüst bulmadı. Indi cemaat uylap oturağız. Bizden yeşigimiz, karokımız içinde. Neydi bu lak iken? Siz bilmeysiz beni. Ezerek bu benim bile günüm. Niçe yol bir gel? Dürüst. Hürmet tomarşaşılar. Karok içinde neydi bu lak iken? Fikirlerinizni yazığız. Ahırdan dürüst cevabını Rüstem abi aytır. Әліге біз әзгіне бүлініп, музыкал номерға тоқталып кетесіміз келе. Сіздің қаршығызда жыршы егітіміз Ринат Гәрәй. Жүзіне, міне, тірі тауыш, тірі гитара, әлі қашамын шылай сәхне ашасы келейінді. Тірі тауыш, тірі гитара білен. Міне, сенен бүтін қатын қызарға бір менің жаратқан жырымыңды, кішілерін танылған жыры, жанымны жағлап кесім келейді. Сенің есіміңнен. Айлы түнде йылдызларны санап, сандуғашлар сайрағанын тыңлап, сенің білән біргелеп жырлап, бик тиз атты таңдардан.
Таң алдында бір йылдыз атылды, аңа безнең теләкләр кушылды. Әйтелмәгән серләрем ачылды, иң якты таңдарда. Бергәләп, җаным, җаныкаем диеп татлар, иренеңне үбеп сине, яратам мин диеп дәшәсем килә. Бәгърем, бердән берем диеп кайнар, куеныңда эреп гомрем, буе сине сөеп яшисем килә. Hey! Менә миңа бер җыр искә килде әле монда. Нәрсә искә төште? Менә син аны җырлаганы бу җырны, менә хәзер гитара белән синең янга барам, уйный башлыйм, и син ул җырны. Син 90-нчы елларны искә төшерәсең дә? Ие. Ну-ка, не дирек. Безнең теге. Мой адрес не дом и не улица. Шундыйрак җырлап тор. Шуны җырлыйм. Мой адрес Советский Союз. Ну-ка, искә төшер. Бу җырны синнән башка бер кем исполнять алмый. Бер кем. Не может быть. Ну-ка. Ana kille автомобиль, дигәннәр мунчала. Мощный кызлар белән керер идек мунчага. Ринат, нинди мунча сөйләшәсең син? Безне хәзер кибеткә дә кертмиләр. Шәмсенур, Шәмсенур, о Шәмсенур, Шәмсенур, о Шәмсенур. Yes. Безнең авылда Шәмсинур апаны иң яратмаган җыры шушы иде. Чынлап. Estağfurullah. Kim kelganында? Кем бу? Kim o? Брежнев, Леонид Ильич. Бу чабагыз. Карара, бу Мәскәүдә вакцина ясатмаганда, монда куганнар инде моны. Может быть. Диктор. Точно үзе. Кая барып келемен, нәрсә сөйләм икән? Добрый вечер, дорогие товарищи. Сагындыгызмы Брежнев аганы? Ничек кенә Сагынғансыздыр шул. Әле ул талонсыз, колбаса шауына яхшы яшәү дигән сүз түгел. Без төзеткән заводларны, фабрикаларны, халыкка мин башка өләшкән фатирларны сатып өләшеп бетергәнсез икән. Почистую, Леонид Ильич. Башлагыз. Ничек? Башлагыз дим. Ник башланган йортыгыз юкмы ни? Була, ансы әзерсез. Дорогие товарищи делегаты 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, считаю открытым бурные продолжительные аплодисменты. Страны государственного содружества. Леонид Ильич, бу съезда түгел, бу юбилей барамында, юбилей. Әйтәм, сослап күрмәй. Монда ең зур кеше кем соң хәзер? Юбилер. Юбилер. Хәзер ни эшлим инде? Мактыймы? Макта, юбилерны. Аны әйттеләр мактарга дип. Ни үлгәнме инде ул юбилер? Ничек үлсен? Ник безнең заманда бит башта кешене күмәләр яннан соңына мактыйлар. Кая юбилер? Менә бит яныңда басып торай. Мин юбилер. Очень приятно. Первый секретарь Нижнекамского горкома партии. Юк инде. Мин артист, нинди первый секретарь. Артист. Алайса, Первый секретарьлар бетте инде. мен бит ничек бетте? Менә заводларны, фабриканы приватизиттеләр, хәтләрне яшәп аталар аны. Второй секретарьлар исәмме соң? Алар исән, конечно. Но алар да җылы урыннарда, бизнеста, мәчеттә. Allah, чәчләр үрә торды. Бу колхоз председательләре дә беттеме? Колхозлар бетте, хәзер Леонид Ильич. Алар менә колхоз председатель, колхозларны сатып, менә коттеджлар салып, рәхәтләнеп яшәп яталар. Аңа шулда. Юбилер. Әйдә бер үбимә әле сине. Сез нәрсә, Леонид Ильич, хәзер үбешүләр бетте. Хәзер иләр сыра бездә өйләнешәләр.
Hadi sizde şiir var diyorlar mi? Ay, Nerse diyen? korona деген. Korona. Aya. Ha, 70 yılını mende şiirlep aldım hanım bile. Şulay mı? Antik korona diyen samba günü içip gına kutulduk. Oğuz gipti bari bir şey geldi. Haydi. Добрый вечер, дорогие друзья. Юбилярга неше яш? Yemeler 65. 65 yaş mı ne? Aya. Sen kalakayım. Alaysa sen bit. Benim zamanda yaşagansın, kişi bulgansın. Ben seni boşka okutkan beni de naşet değil mi? Şiirlesen boşka tırılkan beni. Anasın piyanir kamsam hulu kenik tırılkan mi? Piyanirden başladık. Öyle kandidat bulgansındır. O kura anasın kvartiyer birden boşka malası beyki baştan. Kvartiyerlerde öyle üstü Allah'a aşkına şulay bit. Dağışta sen bana dolsun. Hazır okşağa da bütün nerse şuna göre. Bana hürmetli yemeler onda kilganda pek popüler halk yaratkan Elfiye Uzalov degen hanım çıkıp kiledir yaşamaktan. Cennet kelekken mi? Aha cennetten çıkıp kile. Paragolkaga bara. Şunda men manda şagasın bilgeç. Seni bile heyken Moskova'da konsertini alıp barışkan idi gani. Mene bu yarını yarladı. Buluş buldurasan. Qartaya meni sen Rüstem turmuş görülüp turganda tuğan dostlarga sen kirek tertip bitsin bolganda Qartaya meni sen Rüstem turmuş görülüp turganda tuğan dostlarga sen kirek tertip bitsin bolganda Qarala ne Rüstem demine Gorbachev yanına uzatıp koyalım yine. Nek? Azırak ben ana okulu üretemeli. Nek nerse bulgan? Sen beni sen şakta oturtkan vinagratlarını tanık bile tap. Ha. Vinasız kaldı. Hazır Stalin bile tıkında parmattı bu kışa bize. Hayda kursatıp gelemine koyayım arasını. Hayır, şunu başlar biz hayda. Менә Рөстәм юбилейнан инде донлыклы кешеләр килеп, инде үзләренең матур җылы теләкләрен әйтми. Инде хөрмәтле тамашачылар, сез бер дә онытмагыз, юбилейбезнең төп бүләге Рөстәм абыйдан шәхсән сезгә бүләк. Менә шушы Илгиз янында тора торган коробка эчендә нинди бүләк микән? Моны беребез дә белми. Кем шуңа дөрес җавап бирә? Ахырдан Рөстәм абый шул кешене сайлап, аңа Бик зур бүләк. Бик зур бүләк. Бик зур бүләк. Менә Искәндәр абый, нәрсә дип уйлыйсыз ие? Yok, машинасы кіші болса сәл нетер ел, çıl келер. Анда бит аш кышту. Ая. Рөстәм абый, менә сез театрда эшләгәндә бик матур иттереп җырладыгыз. Анда микрофон түгелме? Микрофон. Юкмы? Юкмы? Юк. Инде хөрмәтле дуслар, менә микрофон дип монда да язалар инде әйткәнчә. Калининградтан хәтта котлыйлар. Менә безнең күңелләрдә яшьлек каны дөрли яна ургылып, без яшәргә тудык бу дөньяга. Шәшәк тажындагы нур булып дип, Айгөл исемле кыз сезне котлаган. Инде Айгөл әйтеп китәләр менә тагы нинди исемнәр яздылар микән анда бүләккә. Нәрсә Айгөл укалып Баштан әйтеп үтәсем килә сезгә Башкортстаннан бик күп монда сәлам юллыйлар, бик күп теләкләр. Салават районы Тәтеш, Гафури, Шакмагыш ягыннан, Апастан, монсы Татарстан. Җаваплар мондыйрак. Машина ачкычы, сарымсак, вакцина, кыяр код. Самый популяр. Кыяр кодмы? Шулай дип язганнар. Сезнең белән бер бүлмәдә утырган сыман дип язалар, бик күңелле дип. Әлегә дөрес җавап юк. Рөстәм абый, син бер инде подсказка булса да белә кирәк. Әйт инде син. Ну, җегетләр. Күктән алдың да әйтте. Biz bit artist kişileriyim. Biz bit artistten dersen artistka bik kirekleyber ol. Artistka bik kirekleyber? İyi, mene artist için bik kirekleyber. Grim mi ne? Yok inde neydi grim bolsa. No, ne kirekleybersin? No, yarar ne? Babay obrazına kirekleyber. Babay obrazına? İyi, babay obrazına. Алайса, бабай образына кирәк әйбер бу. Булырга мул эшләпә, шулай бит име? Түбәтәйем. Неге бабайлар götürmüş kibir? Парик шундый әйберләр булырга мул. Кипки üşüдә бабайлар бар. Хөрмәтле тамашачылар, әлегә менә Рөстәм абый әйтеп китте, инде сезгә зур подсказка бирде. Бабай роленә туры килә торган әйбер булырга мул җиһаз без аны үзебез дә белмибез. Хәзер музыкаль паузага тукталып алыйк әле.
Сахнабыз түрінде Рамил Асқадырлин. Ышанығыз, bu яшлек бір генә матурлыгын тик күрә белгенә. Син елмайсаң миңа карап, елмайырмын сиңа үземдә. Adım sayın yılmayu, adım sayın matturlıq, bu dünyaga sıklanıp tağa kalırlıq. Dürüst üstüler tabu jide, matturlıqны tanu jide, kişi bulurga jirde. Adım sayın yılmayu, adım sayın matturlıq, bu dünyaga sıklanıp tağa kalırlıq. Tabu jide, matturlıqны tanu jide, kişi bulurga jirde. Ышанығыз, bu ömür bir gene, bu ömrünün kadderin bilgene. Seni yaxşılıq şəşsən əgər, mənə bilən qaytır üzünə. Adım sayın yılmayu, adım sayın matturlıq, bu dünyaga sıklanıp tağa kalırlıq. Dürüst üstüler tabu jide, matturlıqны tanu jide, kişi bulurga jirde. Adım sayın yılmayu, adım sayın matturlıq, bu dünyaga sıklanıp tağa kalırlıq. Dürüst üstüler tabu jide, matturlıqны tanu jide, kişi bulurga jirde. Hey! Işanığız, bu yollar bir gene, bu yollardan durga yirgene. Bir saylağan soqmağından bırılu yok inde kirge. Adım sayın yılmayu, adım sayın matturlıq, bu dünyaga sıklanıp tağa kalırlıq. Dürüst üstüler tabu jide, matturlıqны tanu jide, kişi bulurga jirde. Adım sayın yılmayu, adım sayın matturlıq, bu dünyaga sıklanıp tağa kalırlıq. Dürüst üstüler tabu jide, matturlıqны tanu jide, kişi bulurga jirde. Dürüst üstüler tabu jide, matturlıqны tanu jide, kişi bulurga jirde. Kış alkışlar, kış alkışlar. O, aferin. Tiyatrımızdan jırшы, sanduğaşı, автор-композитор Рамил Асқадуллин. Рахмат, Рамил. Рахмат, Рамил. Енді құрметті тамашашылар, біздің Рүстем абыйны енді шушы 2 күн дәуірінде нинди генә танылған йолдызлар, артистлар құтламады. Кімдер генә юк анда. Енді хәзер оларға да сүзне беріп кетик әле. Bir artistimiz Rüstem abıya özünün izgi motor tileklerini jitkire. Rüstem, Übüleyin bilen. Oğlum deyip Rüstem. Arakmanku, Yumariz. No, 65 yaşlılar. 64'te minü kızıp durup bulmayayım mı? Birine kırı 65'e.
Ona karamazsa Rüstem ömürge nindi var şunu saklandım. Şuluk bir triko, şuluk bir mahfur şarayı özünde. Birinci aslında şuluk. Ben bu üzerime, isen sağ olun. Triko degenden siz yaş vakitte gitarda jırlagan jırni üzertmeli. Sikirip düştü bakşağa, bastı bakır akşağa. Yoga triko alıp bulmayımın isim, gani bergen akşağa. Kure, Rüstem, yakınlarım isen sağ olsun. Üzür isen sağ olsun. Rahmet barış için, 65 yaş müzikler için, mine degenleri, yaşı başlıklarına şak, übüleyim bilen. Kişi alkışlarımızı jitkirgeli Tataristan'a ot kazanan artisti Danir Sabirov iya. Bek rahmat. Endi mana ko'pmi jırçılar bizning Tatariston arasında ko'pmi artistlar, ko'pmi jırçılar. Endi bizning Rüstem abi da ol, onun turmuş ipterce turmuş yaşagan Zoya hanım da Rüstem abi bilan birlikte yolg'ishmasam Lezzet vokal instrumental ansambl jırlab Lezzet vokal instrumental ansamblinde jırlab yurganlar turli konkurslarda zor bulaklar alganlar, jingullarga erishganlar. Shulay uq Rüstem abining bolalari, unuqlari da bek jir bilan shoiriyatga ko'ngillari bilan bek boy. G'oyla hozir sahnamiz turida motor jiran sizga bo'lak ita Rüstem Rahmanqulning qizi Laysan. So'z sizga. Şakның tatlı mizgillari, eti kullarında seylu. Nindi baqit tuğan yurtimizga, yanıg'izga qaytib seylu. Seni bulganға, eti sen bulganға, min jirga baqitli boladir. G'umir bo'yi kerak, g'umir bo'yi direk, dikkatlar bo'la oladir. Sen bulganға sen bulganға, min жерде бақытлы боладыр. Ғұмыр бойы керек, ғұмыр бойы тірек, текәтілер бола аладыр. Рахмет әди көңіл көзің білән, жаны бізні тыя біләсің. Ayrılganda hallerimni anglab, ko'z yoshlaring tыя bilasan. Seni bulganға, eti sen bulganға, min жерga baqitli boladir. G'umir bo'yi kerak, g'umir bo'yi direk, dikkatlar bo'la oladir. Sen bulganға, eti sen bulganға, min жерda baqitli boladir. G'umir bo'yi kerak, g'umir bo'yi direk, dikkatlar bo'la oladir. Ko'ngli jiling bizning jonimizda, jirming naring bizning qonlarda. Yaşam otur turmuş jingillik, orabizda etisin barda. Sen etiyim her şok bizga o'rnak, etim sen bizning g'ururlik. Min baqitli etim bor mening, dunyo bayasina turlik. Sen etiyim her şok bizga o'rnak, etim sen bizning g'ururlik. Min baqitli etim bor
bileysen. Hürmet dostlar. Keş alkışlar. Менә нинди мотор гаҗәеп тавыш. Хөрмәтле тамашачылар, Кабаттан тартмага әйләнеп кайтыйк. тартмага әйләнеп кайтыйк. Әйе. Әле бетмәдемени бу тартма хаман? Yok, әле bir cevaplarını hiç düşünmedi. Aygül, nindeyirek... Әле җавап бар. Бар, булырга тиеш. Хәзер Бик күп кызыклы җаваплар монда яздылар. Комган, түбәтәй, бөке, гәҗит, ката. Монда һәрберсен укып бетереп булмый, бик күп кызыклы җаваплар яздылар. Шулар арасында дөресе бармы? Менә булар. Бусы язылган. Сакал дигән, түбәтәй дигән. Әйе. Сакал дигәннәр менә. Сакал? Кем әйткән аны? Мин бүләк үземә кала дип торам. Айгөл кале. Менә. Артист кия бит инде бабай кешегә иң беренче сакал кирәк. Түбәтәйләр ул түбәтәйсез дә чыгала. Бабай сакаллы булырга тиеш. Хәзер син үзең дә бабай бит. Рөстәм, мин әйтәм, әгәр дә булай эшсез жатсак, бик күп артистларга сакал чыгачак. Әйтмә. Игорь Самабай, сезнең җиңүче кем? Илгиз монда Илзат Марданов исемле егет иң беренчеләрдән булып сакал дип угада әйткән. Илзат Марданов. Рөстәм абый, ниндирәк бүләк, сакалны бүләк итәбез менә. Юк инде сакалны бүләк итмибез. Минем бик менә бу китап бар. Менә шәхсән бик бу бер кайда да юк. Рөстәм абый, Бер менә булай библиотека, бер магазиннарда да юк менә бу китап. Илдар. Шулай бит. Бер кибеттә дә юк име? Бер җирдә юк, бер җирдә. Бу эксклюзив дип атала, урысча әйтсәк. Эксклюзивның татарчасын белүче булса, менә Илдар сиңа бүләк. Татар милли ашлары. Илзат. Марданов. Инде безгә чыгар. Илемгә дә керербез. Илемтә безнең бит ниләр бар, илемтә точка. Нәрсә изәлсән теге интернетта безнең. Теге почта аша җибәрәбез, тик почтага акчасын үзең түлисең инде. Да, алганда. Ансы да бар. Әле пригласительный мине концертка да чакырабыз дисә, өстәл әзерләсә. Менә нинди зур бәхет. Инде сакал дип безнең Изат дигән егетебез әйтте. Инде шуннан да егетләребез уйнап кына әйтәләр. Доставка сезгә алып бару бирү барсы да бушлай булачак. Инде Рөстәм абый әйткәнчә 2 кешелек чакыру билеты да уйнатачакбыз. Инде хөрмәтле җәмәгать, туган көн ничек тортсыз булсын инде. Безнең дә шушы бәйрәмебезнең, юбилеебезнең иң матур ризыкларының берсе торт. Кеше алкышлары белән тортны әйдәгез әле шушы бәйрәм табынына. Затыйк әле, чакырыйк әле. Кем әпкерә ул тортны? Белән туган көнең белән, туган көнең белән Рөстәм. Туган көнең белән. Котлыйбыз! 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 Ура! Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт дуслар. Юк, ашыйбызмы соң инде без бүген юкмы? Искәндәр абый, чәй кайный да ашыйбыз, яме? Искәндәр, син миңа алып килгән ризыкларны ашый тор, яме? Иңдә. Искәндәр, сәхнәгә кара, сәхнәгә. Башка үлем бит инде. Ярар, ашыйбыз да. Хөрмәт дуслар, инде менә бик зур рәхмәт. Теләкләрегез өчен инде менә минем үземнең дә теләк бар сезгә. Менә шулай матур тормышта сәламәтлеккә туеп яшәгез. Алдагы җырым сезнең өчен. Гомер бит ул, бер генә белик кадерен генә, дуслар. Ишек сокланмыйсың бара, бакчадагы гөлләргә.
Yaxşı bulasa balırga Gündür bidul bergene Beli kaderengene Yaşı gelip aşıklardan Seyip seyelip gene Gündür bidul bergene Beli kaderengene Yaşı gelip aşıklardan Seyip seyelip gene Yaşı gelip aşıklardan Seyip seyelip gene Bek zor rahmat dostlar, zor rahmat dostlar. Indi rahmatlarga kelgan shinnab da menim rahmat aytasim kela. Birinchidan boshlab ketasam, menim o'zimning oilama zor rahmatimni aytib ketasım kela. Mana turmush yeptashim Zoyaga bizaning bilan 40 yil buna ingninga qo'yib birga otlaymiz. Bu motor turmushda bolalarimga rahmat aytasim kela. Qizim Laysan, o'g'lim Rinat, kuyovim Almas, kelinim Gulnoz, unuqlarim Amirim, Rayazim unuqlarim. Barsına rahmat mana shulay meni shu 65 yoshga qadar mana babay, motor babay bitalay bit do'stlar. Motor babay. Mana shulay shunday babayga yetkirganlar uchun. Endi hurmatli do'stlar, mana o'zimning xizmatdoshlarimga da zo'r rahmatlarimni yetkazim kela. Bugungi kunda mana bizning yetakchimiz G'amil Asqadullah mana shunday motor binodan, mana shunday onlayn передача dilermelerini onlayn topshiruv yasagan için, sizin bilen uchrashtirgan için, benim sahnada uchrashtirib kelganiga. Sahnada uchrashtirasa kelganiga sizning bilan. Mana onlaynda тоже aybat ekan, bulay ko'ngilliroq darajat. Televizorga chiqasan, shuning uchun bek zo'r rahmat xizmatdosh do'stlarim, bor Iskandar do'stim, baringizga zo'r rahmat mana shulay babay deb üzülüp turasiz. Zo'r rahmat sizga. Menim chindan da rahmat aytasim kela. Mana o'zi bizning tovush operatorimiz, Tataristonning otqazg'ani madaniyat xizmati Sergey Xorishko. Ul mana bizning tovushlarni mana har bir deyin mana bulay shustvoyt etib, mana har vaqt kuylab turasiz reaksiyandir. Endi o'zi bizning mana video operatorimiz, ul bizning video kliplar, butun narsani ishlovchi o'zi bizning Ilnurga zo'r rahmat aytasim kela. Ul bizning tege mana bizning bar bitalamında Basa mana bitirisi enfis qaya deydi. Mana enfis. Mana enfis aya, enfis qaya deylar bizning enfis qadir. Mana u ikkinchi ish boshqara bizning uchun bek kerakli ish boshqara bizning teatrda xatir enfisi bizga da zo'r rahmat. Mana Ilnur turida söylab bitirman. Ilnur bizning mana bizda yig'ilgan jirchiqlarni bitirib, motor etib mana sizga ko'rsatala. Ilnur zo'r rahmat sizga. Endi rahmat aytasiz kelar xizmatdoshlarim. Bek zo'r rahmat. Rahmat aytasim kelar shu loyiq mana tomoshabim sizga. Mana shunday vaqtingizni topib mana shulay bizning bilan menim bayramda bo'lganingiz uchun sizga bek zo'r rahmat. Mana bek ko'p odzivlar, bek ko'p nilar yozdingiz, menga tilaklar yozdingiz. Har bir tilagingiz mana mening ko'nglimga o'tib kirlik. Mana даже men o'zim to'lqinlana boshladim. Azrak tovush netib ketamiz, sezilami ol azrak. Mana azrak volnovаться etganda, vat urush aytganda, azrak to'lqinganda tovush shulay kesilib ketadi. Shu jilamaysan. Zo'r rahmat sizga, hurmatli tomoshachilar. Mana mening tilagim sizga shu rohatlanib yashagizami? Bek motor turmush, bir necha she'rlarga qaramisha, sog'liqqa, salomatlikka to'yib, baxtda, shotliqda, esenlikda, sog'liqda yashag'iz, hurmatli do'stlar. Hurmatli do'stlar, sizga bek zo'r rahmat. Endi fursatdan foydalanib aytasiz kelar, hurmatli tomoshachilarimiz, siz bizni yo'qotmag'iz. Biz esen sog', ko'rasiz bit baribizda. Shunga ko'ra zamonlar shunday ishlayda turmush bora. Shunga ko'ra bizning mana kelasi gastrollar 6-7 noyabrda Ufa shaharida Rospотребнадзор ko'rsatmalarini o'tab, Alloh bersa 50% xalqni kiritamiz. Unda koverkotlar bilan kiritalar. Mana bizning Tataristonda 50% tomoshachiga koverkotlar ko'rsatuv majburiy tugul. Shunga ko'ra bizning Sarmanda 8-14 bugülme, ondan sonra Şallı'da 15-16, 17-18, ondan sonra Elmet'te 19-20'si hem tağın konsertler var. Yoğalışmayık, birge yaşayık, külük, barızga selametlik dilimiz. Kadir Jezney kalgan sözünü aytıp ötürüm. Bakıttı, şoklukta, iyisenlikte, birgelepçilik. Rahmet, payıklı.
Ayda. Artistler sahnede bulunlar diyeyim. Ayda gel. Ayda. Kadar abi, ayda. Hey! Hop, 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 hop. Bizning ömür zor baxit ol, qadrlarini bilgiz. Shin ko'ngildan tilaklarni bizdan qabul etingiz. Bizning ömür zor baxit ol, qadrlarini bilgiz. Shin ko'ngildan tilaklarni bizdan qabul etingiz. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Salqinlarda tik solmasin o'stirgan gullarigiz. Tong nuriday oyaz bo'lsin kelasi kunlarigiz. Salqinlarda tik solmasin o'stirgan gullarigiz. Tong nuriday oyaz bo'lsin kelasi kunlarigiz. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Hop! Turmuş nurlu, turmuş matur, yoqti bo'lsin ko'ngillar. Jırlar bizda, biyeri bizda, uzun bo'lsin ömürler. Turmuş nurlu, turmuş matur, yoqti bo'lsin ko'ngillar. Jırlar bizda, biyeri bizda, uzun bo'lsin ömürler. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Baxtda, shodlikda, esenlikda, sog'likda, o'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. O'tsin ömür yollarimiz tozalikda, boylikda. Indi aşıymızmı hazır? Biraz tuz indi. Endi hurmatli tomoshabinlar, Rustam Rahmakov Qozg'oshinskiy 65 yoshlik yubiley onlayn formatdan bek ma'tur ettirib qaradik. Bizim bilan bo'lganingiz zo'r rahmat. Kelasi uchrashuvlar haqida sog' bo'ling'iz. Homila boy, toshqa suv sevibsizdan kuldiru bizdan. Sizden güldürü. Bizdan! Bek zo'r rahmat. Kesam sog' bo'ling'iz. Пешеходов по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. День рождения только раз в году.
Ötesi.